normal ke nyam kana dial content barwani lingua seme jo bana lingua seme jo mishalat en jo me do badanen kan yo kan ga yor pingeje la salaries ke yoro kona la lat ka kep rewi ka South Sudan bantin konen twok kalar mishala rewi ka South Sudan ka kebol mel kana kirma yadit ka do badan wi yo wugaten ala yurin content la salaries ngai kona gwan go South Sudan chui na tin along tegani tin wan ti chilet ken jikan ga pel chine tin wan chi go days ka ko jan do badan cha jigano ba yo ba ka jikten ko ju kuma cha kan cha na cha ka moy ka yo bana jo me bana jadi link ka do badan en chalat ke je ko ntama ti diala lat ka rodian ti nyat ka rodian ti re wich ka sa Sudan ridian dialat ka ke tet kum kirma yadit ko shi kana gorno kan ba gwag dan tikitin ba je chupke ba ka woch ka kwar dan tikitin ban jo me ban jelin ka do badan ci kare ala keje ano kum kirma yadit che gorno be wich be jar wai ka bom ka be kwag dial ke resource ni be ka control bana jo me bana jelin kel amen yam ngumut kuma sa Sudan loga jen wo be yo ba ka yorpin ayuri yorga pingwa sa me ka yo lani angulo jen wo ba ka ngun ka jamo anga menang yo anga mi sham yo lani mo ka kuma kirma yadit ban jelin gwasme ke yo kana den na din tijeno yo South Sudan kane ko yo wan ke long $2 billion ticketin to be ka petroleum to be ka gold kana other resources when ka tolbo ke tax no lat kume alanyech ke teacher ke doctori ke nurse ni no tin konen la dwelwal police ni tin konen ganganare we ka South Sudan especially ke juba kan wi diala ko kendin te ke steni no tele you ti chicken ka kap ani ko kor gwan bar jiwich ko kor pena tungwan ke koruna ba tika liku yona tel yo be te kane ti chilet ken chicken ka pel ka tel yoni ti kap kan ka ngi konen go a very important no jinmler de yik reward ka manana chilat dul gori kan dul wal shush na tin long ko tel wal ka tel yo ne kon la latin tel mi jekane re wi ka South Sudan cha ko ngwani cha de yomial chi ko chawonyam kai ko cha de yutping ba mi chawonyam na mo kele tam jen larga jen wo shin kon mi dung South Sudan che jek ti dial chi ke jek re wi ka South Sudan ko chi kum se dier tino nene yo khane yo cha kala ne yo shi ka woni re wi ka South Sudan ka di yo tu ngwan te gaten ka kuma South Sudan ko ka lier ni syang ngai konano ni syang la kuma South Sudan la lier la ja ko ano ajan ta dan ditin jeka yo to shoke billion of dollars ati jeka kaliet karwade akena nawo ka goal to tok de jeka dundo tele yo to shoot ke yo to jeka ne to la civil servant ne kon la lat de wika South Sudan ano chencha ga jeka yo to billion ne to akuma South Sudan kaliet kene gole kana others resources re wika South Sudan tel mukuji which kuga benefitin ana mona keripon mishalat gwazme gorno banyo ga yakel kalera mishalat lat kume tindit tintonial tindikel ke kirma yadit ketin kontilet re parliament ka wakenetin kon tin cham ka yo otona ke kenet kon nje ka yo chet ke generally captaini ne de kontila top government official kenet kontin je ka yo tin kontin be ka petroleum tin be ka gold yo to cha ngaje ne ko kienen kon ching ka lora bangre wi ka South Sudan dumdo sham kaniti kon la kwar kan you to je kan ka mo kan top government official wi ka South Sudan ko kan ka torbiyeli lecturers cars lecturers hours no so ko kan kon let kan ka ku ka proud long ko kan tungwan no kon kan ka man ka kan yo so ngai kon madan le ro wi ka South Sudan dio je most of us we are familiar with this culture down to South Sudanese and oken kanate no go big proud along ka yuru kona tekaka so yuru ti yarka ka ne content la dit till a top government official kanate content kwak dit along to we kaka no ka jakan gad ken dul gorka man ken win to goal ko dor ken chiktere we ki jubum right kona no chengura andul walba
buundul wal no we dien shibutere we ka South Sudan go ne medical bijien re we ka South Sudan bu dor dien ba jukulo we treatment gwasmi walne de continent we ka South Sudan chushka mi don che mi ka jwe bi opengin ka hospital and continental wal ko cha yo dial cha ka cham no jel kan wi ke jeni te kan ka private jeni kan panken win to goal you know men diena be jalong si kan yu dial si kan kalat ka kung menni ko kan mech te be kana be kan kana kare wi ka South Sudan dio je ko ne shunen bo an go ngum le rode chanta ya dan na kan wori je helicopter shu mana tama bo ka helicopter ke gunship bo ka chemical jan gol dan wi yutna no yo South Sudan ko kana ka mech akuma kirma yadi ka kuje mo si siang ke chuba je long re wi ka South Sudan si nyedul gori si kalat kan yopal si gadul gor ka ba tin kontin kwala nye si kandul gori kan pel ko tele nye ki tele tichere ngika no anyok ba kan family ni ken ban ko tele kon mi jekana ko family yam ko la ladi ba kon be ko la kam gat so ne ko la parent mi tele kon mi jekana ka lad na let kana la civil servant agwal ne de ko tin ande kan palalat de ka focus ka te ko ken shinaitu mana kana lung tiga tele ngat ke kum ke mi yadi right kone ci kum South Sudan cha kan cha jalanget katin konti let kenka jo me gorje en wode yene nan karodun kel anyok ci ngwane kana wuni tindit ala ngwane South Sudan ci rudi ndial ci kan de ci kana jon ci kan nongno be kana de ni ko wonta me cha je ko kum South Sudan no be gorje no bdor be jin yig de la dech baye jagwad dan wajin nakten ke wina nakten eno biyo bi ko kule jak jen do dan ku ko kon ku kan le jak jak so chiriune no man ci go deika munyo dan go shiangan te South Sudan tin ga jen gwasme man chala le de kin yadit a shiang bej ci diere jen ka wich diere jen ka power and an te ka je munyo da gwano ci kin yadit ci ramamo wo det wi kwam ka jen gwasme de yi wotin de rara den der lawa men gorke en wode lat kuma South Sudan jene cause tidiality tijeg lat ke ti de yik ka solution mede de can provide do badan and de kuma South Sudan der nyam ke je ke de nat de ka pit ke jere wi ka South Sudan de no ba nang ne ke no ba sham ne yoken kalat ke ka ka bom na mo dio je chi chong ajem nen yan tamre wi ka South Sudan tene to wan to kwal ka gad nang na ren kam ken so do ko che tel melat ke ko kum South Sudan che kam na morar ko bukan yob kan kula kwal ajen lat ke kum kem yadit men gor ko lungo no de lat anetin kon tila jiwch men gor ko kum kem yadit peri re wi ka South Sudan ala transparency gor ke jelong mo ko na treat fairly there am gwalong but mo ko na treat differently ka got ko ram me randu re me ram me nuer no kiram me jang alo cha na per ma siang mi je siang mo choro lut mera dien de yu a kap ke ni siang ko korpat a tel pek de tel pak en kap yone en tam shi ron che chup chi pai je chup gamo de la de ken yu ken de ken ka kep no mo de kuma bo de jako ba je nok ke de wi der te kamal gwadamo ko bia kap ke kel bia pedodok bia lo lot tel real mi jig yana ki ron mana mo siang mu choro lot wuje dien milet michit kana mo tel wuje dien ne kuma South Sudan karwade mera dien de wich de jala de kuma South Sudan no de kan kwak diala kon gor ko wode lat de kan kalat re wich chet ko de infrastructure de ka built one de ka lat de char de ka lat you know to talk to gor kan wode lalet de ka dul wal de kan kalat ene gwa de je ka mo mu ge mon wo shi gware wuje de lat barantama we kelo tene twekten no share la turbila dunne rode chika let go anyok men yen aspal dan pilot no ka highway juba highway ke gonden ko kena content woga bargazal ke wajane wala dan cha latin ka aspalten mi jeni guje ala ponya aspal manana cha latin for the kobe you know shi ngade mo gwa shi aspal mo gwa ko cha yo cha ga cham cha ga len ne kane to kone let cha special chika bol mil men jak men de largwas me kume cha de kom ne mech kume de lat ne let dul gori de la ne dul gori de la ne dul wal de la ne shari ka de ne dialtin kon tin gor ka yo de ka loga you know kan tin kon dong de kume de kalat no ka de yo la de ka tube
ka gwado danan ci tam den ce benka je ke ce pai ce benka je ce de goru je en godar na dar ka ja ko shush kan ke bot ja ko bi ken de ni ko ba je kulo ko bi ne di al bi kan man dana gore ba je kulla kan jo mo ci jo kwa no sha wi so Sudan bulat ke chuer kana nang nat wi so Sudan ba je lat ka do ma naru den ka je mle na kel ka je sha na bi target bo based on wo ram me ran dwara me ne na me ci chong jo me je dana gode nyaga ye kel an bi atakamal bye bye